Ukoliko zateknete bebu bez svesti, prvi korak je proveriti svest kod bebe na taj način što ćete je potapšati ili pogolicati po tabanima i dozivati po imenu. Milice, budi se. Milice, da li me čuješ, Milice? Ukoliko dete ne reaguje, potrebno je zadužiti nekog da pozove hitnu pomoć na broj 194 ili ukoliko ste sami, pozivate hitnu pomoć tek nakon 1 minuta reanimacije. Sada ćemo proveriti da li su prohodni disajni putevi i proverit ćemo disanje. Glavu ćemo blago zabaciti unazad, odnosno podići ćemo bradu i glava je u neutralnom položaju. Proveravamo disanje minimum 10 sekundi metodom gledam, slušam i osjećam. Gledamo da li se podiže grudni koš, slušamo dah na obrazu i osjećamo da li dete diše. Ukoliko dete ne diše, potrebno je odmah pristupiti reanimaciji, prvo 5 inicijalnih udaha. Metodom usta na usta i nos. Kada je u pitanju veštačko disanje, radimo metodom usta na usta i nos, gde je jako bitno svojim ustima obuhvatiti usta i nos bebe i dati kratke udisaje. Nakon 5 inicijalnih udaha radimo 30 kompresija sa naša 2 palca na donjoj trećini grudne kosti bebe. Zatim nastavljamo ciklusom 30 kompresija i 2 udaha. Nastavljamo sa kompresijama. Nastaviti sa reanimacijom sve dok se ne uspostave vitalne funkcije ili dok ne dođe služba hitne medicinske pomoći. Ukoliko se uspostave vitalne funkcije, potrebno je dete okrenuti na stomak. Tako što ćemo ruku postaviti na donju vilicu i na grudni koš deteta, drugu ruku postavljamo ispod vrata, podignemo dete i oslonimo ga na našu podlakticu i pribijemo u sebe i hitno transportujemo u zdravstvenu ustanovu ili čekamo dolazak službe hitne medicinske pomoći. Da biste naučili pravilne mere pružanja prve pomoći, možete se obratiti organizaciji Crvenog krsta u vašoj opštini.